Yana Shonki Nilam Yanana, HMPV Shebe, Nedun Gongi, Genon Tunjo Shinyobe, Niendo Donyo Jang. Zambulingi Tengu Toyin Nedu, Danton Jongsi, Yakab Yanadu, Daja Yangjet Niam Sabashi Tunsi Betela, Lutabli Shinyopshi. 中国的问题比较麻烦，当然国 Yeji in Kewansu, Yanala Nembu Danjewi, Nizu Ngunse Jeto, Rize Jimju Jeni, Nedu Sabashi Mimba, Radu Jegobe, Mogu Jeshinyopshi. Gabriel Nedu Nimbati Ri Sabalanju Sigri. 老病毒也有可能是新的变异种。 HMPV Shebe Nedu De, Nidong Jilo Ni Shido Jong Yobashi Imbashi. It's a very common. Dini Lodan Tongyu Yobe Yundengi Nedu Jiri. Jiba Manchewala no Ngai Ngondu Nedu Di Ponyon Yoari. De la Michu Juratan, Lua Lupa, Habji Yaba, Ungaba Sogi Neda Tongyu Yoari. Chest congestion. HMPV Shibe Nedu De Longa Menchegi Jibatan, Chode Gange Shimba Yobi Gembatsola Nishi Tapchin So Sinaya. Mi Manchewala Nishi Dezam Tumo Ma Imbashi. It is not nearly as serious as influenza or Dini Chamrin Sam, Doyin Nishi Le, Tapchin Buzawani Maji. HMPV Nedu Dini, Duni Rimbula Neyo Pata, Misaya Mambula Nedin Gonyon Yoari. Dini Gange Tapchin So Sibe Nedu Sabashi Mari. that might cause devastating problems. Yanagin Choden Le Kongi, Menjo Roram Songengi Nebe Trambodi, Nani Loi Duzun Di Dandurna, Genyon de Chinyo Bagyundu. Chenkibatsu Yananagi Mitsola Doi Neyam Kapsu, Damdra Nemo Genyon Be Genle, Yunkam Jobo Chani, HMPV Shebe Nedu Den Golawa Chayu Sibri Jigyundu. They stayed home, refrained from work, wore masks. So the usual Konso Nandu Deyu Rimba, Lega Jensam Shaba, Kari Goyan La Gomzang, Dela Deni Gundi Chamni Rinjamin Jondi Mitsola Ngomezang. Konso Yu Lubo Nengo Nubati Yaji Chimebe, Tada Nedu Dengo in Mabu Chade so there Yoari. was a larger population that might be more susceptible. Dadi Icha HMPV Nedu La Menju Jetabdang, Gome So Mejang, Mebatsu U Donglin Gawi Neba Su Yin Rong, Menju Roram Tsuyu Gejin Imbasondu. Arinonti Kangi Sango Badora Mekola Kitana Winesuti Pajudani Rushungi, Penzonu Ruin.